Jengbi de Puna Sharatchandra Sharma Chayul Sigi Manipur, Taramuk Chering, Manipur topic say guidelines on ILPS inner line permit system, high Bashitani, Madudi student organization Singi, Adugo JC LP Saitagi, and plus main opposition of Congress Saitagi, Congress Saite Shungasi Nasi CLP leadership as a press briefing of Pangtoki, Maduda Hydrosi, Maroina guidelines in si Yamna clear with the Aduna Yaragadi. Hayengi assembly, especially assembly session sida tangai fadana ILPS ki guideline gi matang da yawbi naba haijaba urges CLP urges government for discussion on guidelines of ILP at the state assembly session assembly special session na hayeng legani adugo lorna satra ki sangsan sing kari sing hai riba sing se ILPS inner line permit system 31st state gazette notification na tho matung da tang amatagi 2020 की 1 January की चन्ना बहुरे अदुगा ILPS counter सिंह करी सिंह मरोन border station सिंह माउ जिरीबाम अदुगा border town मोरे अदुगा airport अदुगा नरंग से कोनी हम चाव न पाक्तंग न उबसे इम्फाल की मयोल तसु ILPS की करी की counter हांगना माया मामा ILPS की permission करी सिंह पाइने रखी फिल्म दुनी और ये भी फिल्म से इधर guideline से clear हुई थी है बसी करावाई दनो clear हुए नहीं भी area से करावाई दनो हाप्सन भाई आपने करी लेडी की हम तंग कुम नखना चल बता जाने लोलेंजन बिरब गेस्ट सिंह दी आई ये तंग कुम फंबी से पीटर लाइसम प्रेसिडेंट AMSU ने आई यहाँ ना पीटर बुटर रामनोक सर ये रुको पीटर की ओज लोलेंजन बिरब से पी सोनामनी रिटायर्ड सीनियर SP ने आई तामो सोनामनी रामनोक सर ये रुको तामो सोनामनी की ओज दा आई ने ये तंग ना फंबी नजर बिरब से अरिबम रोबिंद्रो शर्मा एडिटर पोंगनाफाम ने आई तामो रोबिंद्रो बुटर रामनोक सर आई यहाँ ना से लाइसम पीटर द लाग सके पीटर मरो ने साथ की संस्थान सिंह साथ की ऑर्गेनाइजेशन सिंह ILP guidelines से clear हुई थी है भी मतंग में याम करना voice हो भी हाई टाइए स्वाइदा चन्ना बती हाउडी हाउरे काउंटर सिंह कर सिंह at the same time हंडा की था सी लोरा फुफाव पुदा computerized तो वा centrally monitor तो वो वापम सिंह कर सिंह award passing हाप्सन वो वापम जो पंडी पंडी की से minister N Biren सिंह न पीबा press briefing हमारा मसाई मतंग से हापन निगे भी area से कराए दोनों अदुगो हुजी की लेडी बा चथरिबा ILP implementation तौरमिना permission पीबगी की फिबो ममदे उजी कन्ना संजल इस होरिबा हाइते होनो उबिरबा एरिया से करावाय दनो अखोगी inner line permit system चनरे ना हायर मतुंग दा मणिपुर गजेट ता फोंगिबा अखोई मणिपुर inner line permit guideline 2019 दा अखोगी guideline सिदा फोंगिबा सिदा अखोगी category अनि थोंना अखोई student माहि लुपसिंग ना अखोइना उजाबदा category अनि थोंना उजै अहम category दा करिनो हार कांदा अखोगी हारिबा guideline सिदा यावरिबा फसना दी define तौदबा अदुगुंबा खरा हाइतारे अहम पंजरबदा इहानान पंजरबदा अखोगी हारिबा मणिपुर गजेट सिदा फोंगिबा सिदा अखोगी indigenous person ना मा हाइबिरी हाइतारे indigenous person से कना बोइदनो indigenous person से कना ओइदनो हाइबा याम clear define तौदबा अदुगुंबा मणिपुर गजेटी ओइना दि फोंगबा inner line permit system की दंता दि फोंगा indigenous person से कनानो ना फसना define तौदबा अदुगुंबा म यावरी हाइतारे सुंबा चमम नहनबा indigenous से कना indigenous person से कना ओइदनो खंगनदबा सिगी चमम नबा अहम नंबर 1 बा हाइतारे अखोइना छबदुक अनिंगी से कनानो हाइबा define फसना तौन बि हाइतारे गजेट सिदा अनि सुबदा अखोगी permanent resident ना पल्ली permanent resident से कनाबुनो permanent resident से ना करम हाना लेरप permanent resident कना बुनो ना याम clear ओइना define तो बम जंगीबा सुगुंबा चमम नहनबा ओइबियाबा अदुगुंबा पोच खर यावरी हाइतारे सिगी मसा गजेट फोंबसिदा यामना mature ओइदबा गजेट अमोइना अखोइना उजाबदा हाइतारे अदुना सिगी permanent resident सिमसु लेरे अदुगा अहुम सुबदा अखोइना गजेट सिदा अखोइना फसना define तो हनिंगबदा हाइतारे अखोगी family member नामसु पनबिरिबा family member से अखोई क्लोज नंबर अखोई 8 की point number 1 2 दा दुम पन बिरि हाइतारे अखोई सर्विस तब सिंसिगी फैमिली मेंबर सिंसिजो अखोई परमिट ना एग्जाम तबनीना कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनर लाइन परमिट हाइबा से दा एग्जाम तबदब से फैमिली मेंबर से आईगी सपोज आई थबक तौरे हारगदी आईगी मरी मता कना कना बुसु फैमिली मेंबर चिंगगदी मुसु ओइगदोरिब्रा हाबि याम क्लियर होबा अमा हाबट्रिबा इचिनिनाव आईगी हेक yak to oidoribra nataga aiga hek family member ne hachu mari mata hachu adu oidoribra hachu am clear oidaba whereas in gazette of Mizoram gazette inner line permit system dadi makoi point number 7 da yam clear oina palli haitare family member se oigadabagi category of government employee aduga makoi
मोई फैमिली मेंबर गचे कमाई ओइगनी का करम मिसना फैमिली मेंबर ना ओइगनी ना क्लियर इन डिफाइन तौबा अदुना मी यो बा गेजेट तदी याम क्लियर इन डिफाइन तौबा अखोय यो बा गेजेट तना सुंबा याम क्लियर इन डिफाइन तौदबजा सुंबा चरक चहिंग नबा चमम नबसिना मरम ओरा कांदा हयंग इनर लाइन परमिट सिस्टम चनरा गसु अखोय कंजनी ना खल्ला गसु कंजबंग ngамदबगी फिबम मा लाकप याबे कंडीशन नम ले हायतारे अदुना सिगुंबा याम क्लियर ओइदबा मियाम दा चनरे दि खंग खंगकांदा क्लियर ओइरगदी हेन ngakthokjagdabdo aduna sina ngahudabagi akogi praja singse haidi kupsan biabe putam oije sungumba haidi macha sing aduga issue da yam chaw oigadaba sungumba clear ohenningbam changi aduna sungba ngasigi manipur gazette phongbire isida haribam yam singse loina clear ohelakanda fajana chamumnaba leitanaba mo phongbista akoina chamdok jandingba aduga fajana define tohningba ahumni aduga सिगी मथक्ता कोई मियाम ने हेन पामजरंबा मियाम ने आशा तौजरंबा गे मणिपुर गैजेट इनर लाइन परमिट सिस्टम की गाइडलाइन स्वाइन फुंगतरप कान यारकनी ने हेन आशा तौरंबा याउदी याउत्रबा अहुमंगसु अखोइना पंजरबदा अखोइ बेस्ट ईयर से करंबा आदि इनर लाइन परमिट सिस्टम से की बेस्ट ईयर से करंबा द बेस्ट ईयर ओइगनी हाइमना चिंबा सिगी मतंग सिमा हाइता अदु बेस्ट ईयर से लेरप मतमददी अखोइ हारिबा ngasai panbiriba permanent resident से बेस्ट ईयर दसु मोइसे कोरिलेट ओरक्तोनि हाइतारे अदुना 1951 दा बेस ईयर हागदी 1951 दगी रेसिडेंट लेरप म्याम दुनिया हाइबा चिंगदी सिगी परमानेंट रेसिडेंट से 1951 ना पलक्तोनि 2019 दगी बेस ईयर से ना चिंगरगदी परमानेंट रेसिडेंट से 2019 दगी हरक्तोनि हाइता अदुना सिगुंबा म्याम से परमानेंट रेसिडेंट डिफाइन तोरपदा खोगी बेस ईयर सिजु डिफाइन तौबगी अमा चंगी अदुना सिगुंबा बेस ईयर याव कंपलसरी याहनगदमनी इनर लाइन परमिट सिस्टम सिदा अनीसुबदा खोगी लम लैबा योनबगी मतंगदा खोगी लैंड प्रोटेक्शन की प्रोविजन अमत यावदबसे खोगी इनर लाइन परमिट सिस्टम दि थोए चनरे परमिट पाय म्याम चनरे चन्नब तारगसो खोगी प्रजा सिंगददी हाइदी हुजिकी हाइबा लैंड प्रोटेक्शन म्याम की प्रोविजन हापब्रादि अमत यावददा सिगी फुंगिबा गेजेट सिदा अदुना सिगुमा लैंड प्रोटेक्शन की केमत यावदबसे सुंबदी खोगी लमदम हाइदी अखोई अतोप याम चावबा मेट्रो सिटी म्याम दुगी कंपनी चाव चाव लेब म्याम दुगा अखोइगा थेंगनबा मतमददी अखोइगी लमसिदी यामना हाइदी मोय यामना अखोइदी लो कैपिटल इनकम मोइना लेजबनीना अखोइ मी पोट लेबा योनबसितबो मियामना पामनैसि हेना पिसा फंगदा मफमदा योनिंग हाइतारे अदुना सिगुंबा मपालमदगी इंडस्ट्री अचो मफमदगी पसा अदुम पाइरबा मोय अदुम मफमदगी लाकपा कांददी अखोइगी लम अखोइना लुफा लाकुंदा लेगदबा पोचे मोइना लाख खैपिरगे लेरगे हाइदे अखोइ योनिंग बसे तुम ताब ताब ने मरदी पछादो दरकार ओरिबा फैमिली म ओरपनिना लम योन यारेमनिना सुगुंबा लम लैबा योन बा याबगी यादबगी हाबी प्रोविजन अमा हाइतारे अदुना अखोगी इंडिजिनस कांगूस इंडिजिनस ग्रुप्स दा अखोगी लैंड प्रोटेक्शन की सुगुंबगी प्रोविजन अमा कंपलसरी हाकदमनी मसी नत्रगदी अखोई इनर लाइन परमिशन सिस्टम चना सो अखोई नाथोपा दंगा मोय अदुना सिता नतना अखोगी अहम सुबदा अखोई हापनिंगबदा political rights हाइतारे indigenous people सिंगी political rights सिंजा याम सेफगार्ड ओइन थमनिंगी अखोगी मपालमदगी चंगा अब मितो मियाम चासिंगसे सिगी मयाम सिंगसे अखोगी मखोई योबा political rights अखोगी बोथ थादबा अमदि बोथ लेपजा सुसिमा यादनबा अखोगी मणिपुर गैजेट हाइदि मणिपुर इन लाइन परमिट सिस्टम चनम तमसा सिगुबगी क्लोज अमा हापि रकांदा अखोगी मयाम सिगी अखोगी आइडेंटिटी ngakpa अखोगी कल्चर ngakpa अखोगी इकोनॉमी मयाम से ngakpa अखोगी political right मयाम से ngakpada सिगुम मयाम से अखोगी मणिपुर गैजेट त फोंबि मयाम सिगुम मयाम से हापि रकांदा मयामगी ngasi चनरिबा इन लाइन परमिट सिस्टम मयाम नसु हेना हराउरबा सुंगुंबा इन लाइन परमिट सिस्टम दा हेन मपुम फाना बिदमता सिगुंबा खरसिसु हेना हापि रकांदा मयामगी याइफानाबा पुन होनामिनबदा पुन थौदांग लोमिना सियमदि authority सिंगदसु सुंबा सिदा यंगजन बिरकांदा अखोगी indigenous fruit map सिसु कन्नबई दमकता सुंबा थौदांग से लोहनिंगे अबुमा अखोई महिरोई खुनाई आइदि संस्थान साइट तगी सिमा हामोइन थमजगे हापनिंबा मरोइना अखोई कहितारे चटि चनरे चनबा होरगसु हापनिंबा एरिया सिंगदो सजेशन अदुगा अमरोम धारदी हापनिंबा एरिया दो सिनि सिनि ना हाइबदुगी तंजा अमा लोबिबगी वानी सम धारे कांदा अदुगा मरोइना वन लाइन दा पिता तांग अमदगी इम्प्लीमेंटेशन चनबा ILP चनबा होगी से करी फौगी वेलकम तो बिब्रा नत्रगा अदुम यानिंग हराव खितंग फौगी ब्रसने अदुम अफब थबक्ति ngasi bawda appreciation tawga su lai appreciate to bonthoi afab thawti adubu ngasi date one day ILP chatnare haise hanagi chatnaram dabaga chatnabaga mai adum level am da leibe phibam da lei re tare hoji counter myam hange su dc dei permit pa kan da che dum pa kan da yana bi potoin lei re tare aduna sigi poche hena lumjan na ba myam na su en harauna na ba de akoi samak ta su hena
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯀꯟꯖꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯞꯄꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯟꯗꯩ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Okay, thank you. Sonamani maro na tamo Sonamani ngasi kauraga ko na yam na specific ko na kaujab se maram se tamo kui na su ato pa thangnaba lebak ta SP na su lebiram banina maro na adu gum lebak madu di ILPS sang na chatna ga lak hai batai ado ai du da kuji chikan na changi si any border station hai batai mau or su jiri bambu or su adu ga border on more or su airport ki karegi film thangal baja gi city gi area sin the border gi area da तमोरना मरो गेजेट ती फोंग स्टिल थंबी मदुदी सोम पीटर लाइसम की साइट की एमसू साइट थंबी गाइडलाइन सिंग से खितंग स्पेसिफिक ओइबा प्रिसाइसली मेंशन तौबगी एरिया am दी उदी बरोइना ngसाइगी इंडिजिनस पीपल अमसुंग परमानेंट रेसिडेंट की करी मतंग दो अदुगा प्लस थबक तौबसिंग मपान की लागा थबक तौबसिंग फैमिली हाइ कांड फैमिली इमीडिएट फैमिली दु ओइदोरिब्रा करम बबु फैमिली ने काउंट तौदो हाइवी करीगी स्पेसिफाइड ओइबा एरिया मा डिमांड तौरी थेंगना बिरकपता हाइबताई ILPS नागालैंड अखोई फोंग गेजेट से दुम चौराफों उबरे हाना सु कुई लेबिरम बनिना अदु की गेजेट अम सोई लेबिरम गदरा नथगना उबिरम ने खली खेनब करी करी उबी अदुगा करी मुकांदा इंप्लीमेंटेशन चटनब हाइबा कांदा परमिट पिरम दाई की स्क्रीनिंग तो वी थबक से मसे के यामना डिफिकल्टीज ओइ बजा नो सनी तामो धंगिस याम चुमे 1873 की ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर एक्ट की सेक्शन 2 द ILP से नागालैंड और नागालैंड की ममांग द नागा हिल्स तो संग एरिया है ना असम की डिस्ट्रिक्ट में होइंगे की इनरलैंड परमिट मसे प्लस 371A आर्टिकल असिन क्वाइट दुलूरी बस ओके ILP सी दी कैशुअलिटी है कोई समना हरगा कोई सिनेमा हॉल द सिनेमा टिकट चेक तो वी कोई गेट कीपर मना नंग से इनरलैंड परमिट लो तरब्रा जेंगबई वातन नंग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास नंग सीट ऐसे चलो सिगे चलो इनरलैंड की होय इंडियन सिटीजन अमना इंडिया की अनी मफम चंगबदे इनरलैंड परमिट मक लोबदा मा थिंगबंगमदे अनलेस और अदरवाइज मा से क्रिमिनल और माइगी अतोप माइ हिस्ट्री सिट तो मागी लेत्रबदी लाए लाग चंग्रगा एग्जिट से अशी अमुक कनामते चेक तौनिया लेते करमाइन गवर्नमेंट के मैकेनिज्म दा से 366 नोंगरे चंग्रे है से जिरीबाम गेट तने चंग्रे 366 मणिपुर दे इंफाल दा लेगे दुरमने और इन एंड अराउंड द लेगे दुरी सिक थोखी बसे करमाइना हाउ डू वी मैनेज इट वा भाई जरीबा अदु थोखी मी से थोक्त्रबदी अदुम मणिपुर सिगा पर्टिकुलरली वैली एरिया सिगा मसिंग से सुम हेंगले कोई बार्डन हेंगले अकोई लेबम लेरतो सिगा अवाना ताब को खुदोंग चा दो मफम सुम हेंगले छि डे बाय डे सुम चिंगकनी मरम दे मणिपुर से हमने सॉफ्ट टारगेट पर ILP से मणिपुर द कॉमन इंडिया ना अकोई सुंगंग हंगदन हंगी मतमदन थवा सादन तुमिन लेरे सुंगंग हंगदन पिरकपसे मसिगी सु अंगकपा अकोई चिंगननिंगाई अमदी एप्रीहेंशन अमदी ले पर मसी म सरकार द अकोई कोन मतंग चान अकोई हाइजगे अकोई ने जाम फजब खुदोंग चाबा अम अकोई नांधोखरे मणिपुर गवर्नमेंट ना करीनो हाइबर त ILP सिदी जस्ट फरे नोइना नुंगाई तबले तो फर पेलो से पीरगे हाइन सो ILP से कनागुम फारगा डिटेंशन तोबा हाइबसी करीगुम पर्टिकुलर सेक्शन अमदा मापो डिटेंशन तोबंग मसो ngमदे नंग ILP से नंग वायलेट तौरे नंग अमु डिपोर्टेशन अमु तोबा ताबा बियॉन्ड द बॉर्डर मोइ चमु थमदबो जात मस थामा थानी थाओम थामंगा माउंड द पनिशमेंट पीदन लेगे से मस देयर इज नो सच रूल एंड एक्ट अखोई अखोई थंगनेरक फार मनी नि मंगानि मुंग ट्रक तो होलो लत मदि मिस आ मदि यामना नुंगाइबा यान मसे चुम्मी खोली तौगने अको मदि सुम तत्थर मपानी मिसे सुम हेंगले अदु नागालैंड यामना मोइन फजबा अम 1960 गी इंडिया गवर्नमेंट गा अखोई नागा NNC गवर्नमेंट गा इंटीरियम गवर्नमेंट के मतंग सिगा 16 पॉइंट एग्रीमेंट द लेबा तंजा सिगा 371A आर्टिकल मसिन डिफाइन तौबा से ILP दी मसे सब्सिडियरी ने ख्वाई अखोई गी खुदोंग चाबा फंगे तो 371A आर्टिकल अखोई गी ngसाई अखोई चा अखोई गी लाइश्रम पीटर न तकपी अखोई लमसित सिक्योर्ड ओइबा और विदिन द शेड्यूल्ड स्टिपुलेटेड गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन फंबा यलहुमी गी तमक्ता
से मेघालय द ILP चतुर से मेघालय द सेम थिंग लेरी लम सिक्योरिटी मिजोरम लेरी और अरुणाचल प्रदेश लेरी और सिक्किम से ILP चते अदुइश मोहित लम ट्राइबल एरिया और इंडिजिनस पीपल की लेरी मणिपुर से ILP चलबदी कड़ी बेनिफिट न कोई फंगदोरिसा ओनली लुपा मंगा लुपा तरा चाम चनी अखोई रेवेन्यू लौरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अखोई सी लौरेने रिटर्न तगुदरीरा से 12,000 20,000 बजट पोरकन लागा अखोने लुपा लिसिंग मंगा कसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोइद अखोने पीरी आर वी सेटिस्फाइड अखोने पामी बसे लम से पर्टिकुलरली अखोई वैली एरिया द लेबे सिंगसे ट्राइबल गिशु सिक्योर्ड लेसनु मणिपुर की मनुंदनी अखोई लम से त सिक्योर्ड एंड सेफ लेबे ताबा अदु 371A आर्टिकल गुम्बा करिगुम्बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बार्गेन तहोरगा तो द लोबु याबो यम खुदोंग चाबो लेरमनी अखोने खली ILP से फंग दुनिया से लोन मणिपुर से लोइना सिक्योरिटी पीरियड ने अखोई इचाई सुसिंग पुरम लेबम चपुन लोन खुदोंग चाबो लोइन फंगनी हाइबे से दिस इज नथिंग सिगे ILP के सी गैजेट सिगा आर्टिकल 22 द सिगी गैजेट सिगा हाइरी अखोई पावर्स टू रिलैक्स साइदना मोय 21 मोय पॉइंट्स मैम लेरिबे पुनमुक से दिस थिंग दैट थिंग मतंग मतंग हाइबे पुनमुक से पावर टू रिलैक्स हाइबे से करिनो पावर टू रिलैक्स फारबा मी सिंगसे और दि मोय स्पेशल फैसिलिटीज पीबा अदुना अदा अदुगी ngata on oin tawgre स्पेशल बेनिफिट और स्पेशल पैकेज और अखोई जेलहुमी तमुत कानबा से सिगे करिम तमसिरे याउती अदुना मसिगी से अखोई चुमी former chief minister Mr. Ibobinasu ngashayuk ki press conference da haigiba civil society organizations amadi opposition pullaga government ga phaminaraga tungi tamakta chehi chama chehi chani matun kari thokne haibase mase ko yamna neinaba deliberations phajana tawba civil society organizations sing jaw dana government ki any policy kariguma sedition case or akhoi gi India diga tokhaina ta ki bi policy or principle guma yaudrbadi करी तमक्त गवर्नमेंट मणिपुर न कोबिद्री बनो जहुंद्री बनो कैबिनेट का तो नि मंगा अमतारा अमग ब्यूरोक्रेट्स करगे मवा तारगा दो तोबदी नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल ngasi opposition the leader punamak se moi bushu government should have taken a full confidence lowrga moi digi senior oiba elderly oiba mayam su jauri tato tasin tawrga karam haina mayam na pami se karino haibe se akoi mase koi pamai wane adu Nagaland ne chumi 371A article plus कोई इनरलैंड परमिट की 1873 की सीमा अनि से फुल प्रोटेक्शन लेना भाव ngasi Nagaland से मपान मी से सम पाइसन बसी थमजल से हेनमन गथना Nagaland से ngasi डिमापुर से अर्स्टवाइल में से असम की एरिया ले बनी about 16 to 20 kilometers from Dimapur the Naga Hill foothill lakpa this is Assam gi area the leram bani adubui ngasai gi 16 point agreement janabi matung ina Assam de khaidokra pi bese Dimapur sidi ILP gi purview the leiroi haina hai gi bese ngasi Nagaland gi people's Nagaland government ne pi de ya de haidna moin mashi mu chan gare aduna moi de kanaba phangmu ngaktani अखोई गिदी अखोई मी के तातोक तसिन तौबा खोटपा इचा इशू सिंग मयाम अखोई गे मीडिया के मयाम से खंगबा खोटपा मयाम लेरी एडवोकेट्स मयाम रिनाउंड एडवोकेट्स सिंग सु लेरी मयाम थिंक टैंक कयाम लेरी मदिगी मतक तक कोई सिविल सोसाइटी को अंग पदिस लेरी मोय मयाम सिंग सु ओपोजिशन मयाम ले पुन मुक्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज never bothered to invite them over a cup of tea मसिबो ओनली बीजेपी लेड सरकार की ILP रा नतन मणिपुर द लेपर प्रजा पुन मुक्स के ILP रा हाइब वहां से आई सरकार दे आई हंजनी अदन अफबा फजबा खुदुंग चाबा ngасai gi bargain to hobu jaba asi akoi pura akoi mangan gare masi government of India ke pressure na oram jai natraga present government jam harau mathoi ka ekdam new year se akun lower bani akun ILP pir bani loin noi serious noi amuk mrit sanjibani hidak pi bodron pir bani Manipur punam noi akun tawribesun harau bum thoi akun it is who that present government akun ILP noi the pir bani hidden lock top why it is so hurried adi why akoi mayam public mayam sing sing congregation amate se meeting amate sto bidaba mafom pon konhangda masi loina ngasi gadget te phong bo khum loikhraga asi amka government of India ta ma hagut patali yam akai bala ki gani at still time haji bokshu government of India masi moi ki direction da oina government of India ki approval low rubaso still there is a room kari tamuk ton haibada amendment tauba or addition tauba or subtract tauba khotpane ching khopol lead mar muduna ei sarkar dei hangachage
request to jage phai adom na to bi ba yam thuna to ri kholi to katang thuman gare masiga akoi na wahang mayam hangi ba ai Peter Laishram na hai yu de mo repeat to jaro matam se yam na akoi gi value lei bani na aduna asina thoidok pa kana gani hai ba se I don't see any reason that ILP law matung that we are going to be benefited or we will be able to protect our state I will say for yellow migi that is rise of reasonable apprehension Masya koi sungta thaja de. Tamo Robindro, Marona, Ate Sing Kadising Assembly getting Matangi Yoksel, Tamo Marona, ILPS Yangapukanda, ILP systems, ILP Chatnagadi, CAA, Skate Welle, CA, one gre, Masiki Naktupa Kaiki Yanguragadi, ILP say, ILP Chanalapaduki, Harawe Riama, Adu ILP Matanda Yangapukanda, ILP Shina, Piniba, Nagno Wabate. Protection si karino benefit si karino ne hangagadi still hujik sudum Tamo Robindro mayamna hangnariba hainariba guidelines sing kari sing yaholo aduga machine maya thauba haibatae ILPS am ohelu haibase tamo mot kari lebige aina ai khanjaba hijab tai ngarang dagi dharmasla da kaida kem tawriba masi han leigraba sing outsider sing moida public pinina bagi poti sangak ba gai oine de already get ta tawre mauda ka jeri bam da kari da tawre ana aina khanjabada is an every outsider Manipur da leiba khodi makse masi permit pai har ka do ma macha khang to ka da macha khangani da permit pai ra de to ma cha bai dukan pham da har sahi kunra dukan pham le jeram bu hai rasu kongup sen le bo sahi yang kai su le bo hai rasu ma permit pai da di mà lấy bây giờ thì bỏ mà chứ bạn mới chơi cinema hall ta cinema em xem mấy cái ticket ni hay là lâu rồi mà bạn mới đã đi bay được rồi bay được rồi bạn mới bay bây giờ mà bạn mới nên là temporary name bây giờ bạn mới thì giao regular temporary adu temporary name bạn mới nên ở chỗ rồi đây là tôi đã hay bị indigenous people permanent settlement indigenous people si ai na khanjabada akoi gi naga kuki maitai pangan ai maitai pamon masi manga si natana Manipur indigenous people si kanam na claim to ya na be khanjite Nepali wo be aroi amoi be aroi kanam tana si manga si natana Manipur gi indigenous people ne thopu ya roi lak be aroi masi ga gi dum khang na khanjabada indigenous people le se arwang sai permanent settlement se kana kana no hai tari sai hai do base ba yar ma kak pagi ma thau ta da badina te tai si bawo gi manung da se lei hi ba singdu chadani hai bu por ma ada ma si kak ta bise kadai no ma ke bo ta siang na 1951 hai da par su 71 na hai ra su ada 1946 ta gi Manipur da lei jerak do moi na government na kanu tu to bi da mina ma ji ILP pass lo du ri ai ngarang kado Rajasthani mo ka phiyo mo thing na mai mo pa 1946 ta Manipur da settle da we kado ya koi cooperative bank ki at base ke shareholders yaw nu pa ne mai mo sa ne kado phami se masa se da popani akoi linga khala amne papa du lai ke ma si permanent shelter ne hai ru do mo kai le ge ba 1946 ta popane was le pa ne 19 papa 1946 le pa ne adu government na si habi da ba ji pass to ta e si ai khoi da khatna de ma ta siang na pass pai da su ya ga da ba nan local maya ma sina maram ga pass lau da ya roi doi sima su lei anu ma si sima su lei re adage kado si da Facebook da ma khoi gi mai te mo kana thak la ki bam khoi u se mizoram chalu ba gi ma si thumu matam da pass ILP si lore ma 3 days ki loi leifam krai le do no hangi hotel le do ni hotel le sango matam da nga sai mai adha nong da ILP kanu mayam se doi put le numit hum ni sum da thana lai hotel du da nang ngasi han ga do na trai sumai do dra e ko ju si sangai bu mayam se 15 days ki people ga 10 days ki people ga ma han ga do bu ni to thana na loi khang ni ngasai ngot comparison tau bu ni na ba pot mayam se adagi thok hi bada pass tu pirum gu dam ne hai dum su le ni nang 15 days ki pass taro ka sangi ba nang se nang na thorgu matum da pass se counter da sinam go da na hai le ba sinarak tre na kuti thira bhab tare ba kai lo to no
pass tawda photo yauri kholi sai ma gi details lo yauri pone ba am mangoi am lot yaroi ma ain kanugi niyom sadari ba sigi matungi na magi pass to extend to job dia photo su ki piraga aduna to bom ne ba ai numi trauma ni sauni kunthal le ga sahi sim le ai lot la tabni ka lo lu ya pote ngarang na han gi ko gi sida mi ma hat ki ba gi koina abscond to le to ngarang phari lot pa ya pote aduna ngasai gi family gi matang sisu define to bi chu mi akoina dum pakat da khana ba akoi ai gi nupi ai gi ma ai gi pa ai sa sing ha na di khali ko khoi immediate family se du bo ni khalle ba ai gi inau ai gi si du du tabu mayam dur kya kan bu khan de ba daruga mayum pan da bo or ga di akoina khanari se ai gi si su ai gi family manung ti chan bane ba du sabjana hai bi chu mi sima ada aroi ba da aina luxury se ILPS at the proposal Manipur Yoina. She Kala Kankin the Hag, the Antazan Channel Proso, Masigi, Apaba later, that something is better than nothing. Masima, who hided the airport. Tang Amadegi, they will let over Horavani, Sangapuda, pass Piravani, loan Sangaya Ravani, Pong Sangadoni, pass Pirga Sangadoni, my Sangu Matamdugi Manunda, Bah, Lagadavani, Hangigadavani, Atamatamda, Mamang the Lake, Lake Andusu, pass. Laura Lagadam Adusu, Akak no Matam Pido name. As I might get out with a piriba, Sahi, Duki Piri, Ta, Duki Pini, I was a Kogi, Numitramadi, and a pass away at me, ma'am, when you see that. She the Lashli Ma'am, Kogi, as Kum Sembo, so some Kapu, so Numitramani, and a pass away at the later whenever. I don't buy my Loida Torposina, Amuro, there is Gambian, the income, the first cartoon. Gamin ki ma koi lari ba state ni sumba income ma la ko so phaye na khale aruga wali ba mayam simaga ko gi semdok semjin ja ba ngak tani na masim tanga semdok pira ga di sagi mayam ta khara chingna ba khona ba nung nang bu leiri ba mayam se kok na ba jari ba ko gi sigai hai ba khot pa taw ba aruga beziar si su lubu di lubu ai lai ba thabak di oroi bezra le pa se ena si to bu 1971 ni asam gi do ai ko gi 1951 demand taw le ba su lei adagi inner line na ILP na Bezia libri yaro Bezia se tongan pun leko dorong ne ba kebri na ko population de star sim na ba bore ko logi budi legum ta ure ko state kebri na Manipur ge adu gumba amma tawraga ena asigum am tawraga lepkatra ko gi bisi ge si ni kai kan do pose masi government ka ko gi kado singa tana ba khoda ba bisang ba khali do ILP gi damakta yam tarai na heta Manipur ga mena 1951 na bejar oini ne law do di mududi yaroi oi bi yaroi sanna bi yaroi aduna masi gi su ko gi kado gi pressure group si gi maike de gi pressure pi ba khot paduna atopa ma dakshin na ko lepum di sangi kari lepum no haibu dugi formula ba define to batau tai adu wai government gi kado ne heta thank you ai pita lai samtu lang sabse pita ai break ki matung lang break ki matung da impact news agenda Manipur yang bi pun ke pam da thun pudun lak se impact news mi yang ta dun lebio break ki matung yang bi pun pu am kon taram lok se pita maroina hojik pandi pan bi ra yam bana ILP system se da bezia yaw to ba karam kan da gi hawraga thirak pa haibagi chahi du ma phong di phong tri yes karam kan da ILP da di bezia mukti yaw do male chief minister and biren singa unajaba akoina pressing unajaba moral corresponding gari unajaba da haibi rakhi pase BSR will fix by NRC habama adum area ma pandi panbiri still BSR gi matang se kitang kamai phobi chamam nabi bra madudi NRC pangthok poi wafam di prime minister na Ramlila Maidan da pigiba bas mai speech di NRC pangthok pogi tarai hatu ba phibam leite habani to wi Parliament tadi pangtokani haibagi all India pangtokani haibi wafam buk lekre madu amuk ngaiba amuk changbara nathakana AMSU as a nesogi component am oibanina others notice states sing ILP channel states sing thi kari sing counterpart sing wadi sabibra so far as bezia gi matang da any better formula ma khangbiba leibra BSR gi akogi matang gi da koi whole notice ki oina si state as my lay si na du lay si na habagi thoidok pa dugi oina di laite to bu whole notice punamak NRC to bagi whole
North East Punamaki ko ILP chatnabagi haibagi akogi nesogi na dugumba wareti leje tabu akoi Manipur gi na lakchara kana hojik haibigi ba akoi Chief Minister na akoi NRC tau thuna tawbagi thoidokpa leite na di phongdopiraga government gi haidi India government gi side gi di yam thuna tawbagi NRC yam thuna tawbagi wafanga phongdoi je ado akoi Manipur gi oina di haitare center na thuringai akoi Manipur je dum Chief Minister na haigi bade akoi na 31st aduga maroina 1st January unabada haidisi BSR to the NRC lepagi wafam dune haidi NRC lepone habide NRC thuna pangtoi habide na dawa NRC will fix the BSR habi area no LP di object daga adune tajara se ado NRC gi hujik tawani haisi mangoi na hujik mu haisi NPR han tawani haibagi wafam ju leiri haitare aduna NRC ji sahi manga sangdura tara sangdura habi karam ga lak no se khangdri adudi sahi tara sangaga di BSR si hapna hono sahi tara leira kan haptora kunjang na kul leira haptora habi question jam na chaung lai haitare adubu khoina sa ina su ham da Punjab giba khoi Manipur gazette na sang ta su yawa permanent resident na hujik high de se permanent resident se siga hujiki BSR siga compulsory correlate to bam changi ha je hujiki permanent resident se to aina sa jagi 2019 dagi permanent resident se oigedora ha gadi 2019 se si BSR oiduni ba adoi gadi permanent resident na moi masam na su pallaba Manipur gazette na samak ta su yawa adugum mo khoina yaujari pocha si se define to na ba hona ba da khogi maga correlate ori ba karam kan dagi permanent resident no na ha pada khogi BSR ma ha ko da ba hari ba BSR ja si yaw da ba sinadi gazette mo phone Manipur gazette ja mafum phadre aduna sidida asoiba leire se moi masana su yazabam thueba aduna siguma BSR hadi NRC to kan da hakpani se NRC tawdragadi chai kun yankhai juma tawdragadi BSR se haproidura adugadi permanent resident hapisna kayino haibigi mayam da samamna ba hojik mayam da hadi kari urakto no khangdaba mayam leise siguma mayam se kogi luching boy leibiri ba kogi paliba sarkar authority mayam singa siguma mayam se hapam changi aduna hojiki hariba BSR tangai fadana hojik BSR haibse BSR se koi mayam gi demand to busu dum leibiri adagi koi pressure group mayam singa su pressure people mayam su leiri sigi marak sida koina sumbam oide ade na haidra su karam sahidi oragadi na fani na habduni adubu akoi Manipur se mayam thidoi no loi khangna rawa tani akoi ishagi oba constitution lejaramba ishagi oba akoi hujik MLA sam pandana khotana sumba democracy sumba form akoi Manipur da su lerma ba 1949 gi merger agreement da akoi annex to kana akoi 15 October da gi akoi Manipur se India da tillaga leire na hariba akoi Manipur se sigi Manipur gi 1949 do oibagi damakta akoi 51 na taba year da ina akoi census count to bani na akoi 1951 na da mayam BSR se aduna oragadi akoi mitop myang chasing myam se changa angkiro ina haibi do 1951 na aduda base to bani adubu myang yona khwadi phagada ba adugum baduda akoi stick to kanda hujigi haiba BSR se hapam changi aduna NRC tawdribo BSR hapoi haibi sidi si haragadi akoi permanent residency ju hapataba changi adudi permanent resident hapagadi akoi haiba BSR se hapam changi aduna BSR se NRC tawgera tawgera akoi hafam to pam hapakanda akoi haiba karamba permanent resident myam sina BSR karamda base to kanda hariba myam se akoi indigenous ne na count to haidi akoi permit pi da su ya do no haibagi be adugudo count to kanda hujigi haibam changi aduna sigu myam se ja fazana clear oba masa khai khai na thamba kanda akoi ngasagi hariba sigi inner line permit system na akoi ngakthok jaba ngangani natragadi hujik inner line permit system channa pagi akoi safare kharabdi safare tawbadabu sigi mayam singsida akoi haiba machak mayam sija hena hapsala kandadi akoi yamna ngakthok jaba ngamba akoi yamjadaba proof yamjadaba population ja mayam stay ngakthok jaba ngangani aduna NRC su tawbo mathau tai NRC su tawpaga loina na tawjingai mang su akoi haiba mayam se clear define tawna bai damta akoi haiba mayam sije machak khaina happy bam changi sine akoi mayam thamjani se Okay, thank you. Tamu sunam ni atop supplement sing karising to buning gwa le rasu to buyar ni break ki matung da changjal amina dorak salaka doina yan nan ba tamo wahang heb tai sai te kha ten tang su thambim tai ma tu di ILP permit se aborom da hadi cinema hall la changba ticket pi gum jani yes category khara ni khaira ni tamo I hang jani na ticket pu pai tri dum tan thok pu ya ba na tra sin chumbi ya chang dre lore adi do nang chang ya di dum lore ka do ticket pai tra gadi ticket pai tra ka di adu in case karim kan da ticket pairam da ba man ru theng da bong tan thok pu ya ba gi exactly lei adu debate kan hai kare amadi lei tamo thank you tamo duma adu ga maru na tamo kuina lei birak pa thengna birak pa gi ngasai gi experience tu ni ko
मरुन NRC वफम सिदी आसाम द कइदा चथरकांदा NRC से कोई होजी लाकपय वाने अदुगा मसी मांगददी NRC से लेरगासु थोइदो होइदोना वारिदि सानरमदब पोनी हाइजरिबा नागालैंड की ILPS कुइना चंदनखरे अखोइना मतम मम मपादा लाइक तंबगी नेक्स्ट सुपर टोंग चकांदसु मपान की मयांग सिंह मपान दी चंगपा नन लोकल सिंह है बताए माई परमिट पाइब्रा से पुलिस ने कार का दुम अखोइ दुम उबा दुम थेंगना रखरे मतवाई दुदा स्पेसिफिक ओइबा स्वाइदा परमानेंट रेसिडेंट की पल्लमिना परमानेंट रेसिडेंट करिन डिफाइन तौदो नोइसे BSR am di chang doi ni haijari ba changi leibirang wana thengna bi number asini ILP da masem chu majaram yam thengnei matang da students union sing se yamna mohina pin da ba mohi gi miyeng da pin da ba yam thokpane mapan mi sing henjalak pada mayam punam even army officers ka plane growth la ko major ka phar ga mon cordon tong ga thamja okon do di thadok ki aduna Chief Minister si mayam na pressure to di asi mayam ge punam sa ground da phar ga milising taramuk thamyu si Chief Minister kari no nang na tawgudori sa hainam phare Chief Minister na students sing siga kui gi uniform agency leriba police ke agency leriba sing siga moi confront tawna na tawgre tho Chief Minister na gari kun thamuk lour ka mayam sing se truck ta hapaga Dimapur ta na moi sam ko drop to chale aduna drop tawruga नोंगालगा अमुक अमु लोइन हंजलगा लाग लोइन नागालैंड अमु ला कोइमा द लाग लोइन थुंगरे मरमदी अखोइगी एजेंसी लेरिबे सिंगसिसु मोइसे यामने अलर्ट ओइबसु नत्ती अहिंग द लाकपो जे नुंदिन द लाकपो जे फेक अखोइगी इनलाइन परमिट कयामने ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर मयाम लेरे मोइसु पाइदी मोइने सोइ तौरगा अदुम सिल ग फेक साजल कोचल लान बस कयाम जाउरी पैसा खर पिजरगा लान बस भारी द जाउरी मसगु मसियाम थंगनी द अवाबद याम नंगे अखोई इमा इवन इचनिचा सिंह मणिपुर दी बिजनेस तो को लाख खोटप सिंह यामनो वाना लेबा चेंग किलो कुनुम कुथराम पुर लाखचब समनारि nga kang पुर लाख प इंजांग र पुर लाख सिंह से नुमी हमनी का मोहि नरलेन परमिट लो खोप गी डिसी ऑफिस द लेप खोप द यामना वाना यामना नंगी दुकान थिंग कोट ले याम नुइते अदुबु अखोइने सिविल सोसाइटी अखोइन आइना यूनिफॉर्म द लेजरसु सिविल सोसाइटी याम नंगना बनिना गवर्नमेंट मशीनरी सिंगा इनफॉर्मली यानदना कोई चुमना हाई यंगो कोई दी नेबरिंग स्टेट तिग लाकपनी कोनागो मणिपुरी मतन कोहिमा द और इन एंड अराउंड द कोई जुम लेरोय कोई लोन हनगिनी इट्स अ मैटर ऑफ टेंपररी ने नो ये दुग याम दिस स्ट्रिंजेंट एक्शन लो बिगनो नो ये कोई द मतनी हाई मोय कितन यंगबी मसे आइनी मतुंग ने दी याते कोहिमा द चंगबदा अदु खर ख जानो जानो मचतना खर खर ILPS कतन कोम धोकपा मयाम गवर्नमेंट गा प्लस कोई लमदगी मियो मयांग सिविल सोसाइटी कोना चतलग हाइजे खोचना mayam de wana de yengbada moi yamna considerate o hise Nagaland thanks Nagaland ai haibatai hanjan adali to miyo de khangwa adu matamamada Manipur ki passenger sing shu National Highway 39 mamangi ngasi National Highway 2 then Kohima de 39 amu koiri asi chapatan ja the DC office te give permit lawrga Manipur citizen ni haidana matamamada मोनी चेक तो बुखोद उदु मु प्रूफ तोरमे अदे मणिपुर गवर्नमेंट ना थैंक्स टू मणिपुर गवर्नमेंट पालम सरकार ना नागालैंड गवर्नमेंट ना मु ई सिटी नेशनल हाईवे नी अकोई नेशनल हाईवे चट खोपति नो मदि परमिट के तंग तरी याम ना अपन बखोप तो बिगनो अशी अकोई लाइफलाइन हाईवे नागालैंड गवर्नमेंट अमु मदु मु कम थोखरे ngasi bo अमु लंबी चपदि परमिट करीम तो लोके दिरे खोत्रे अदुना अइना हाजिरी से मसीगी लोइना ना आई अमु एनआरसी द लाइन उमता हाइजेके विथ योर परमिशन सर तमु हाइबिरो तमु अदुबो आइना हंजगी फदो हाय मतमदुगी थंगबे स्टेट चनबो ILPS हुजिसु चनहौरी ILPS to the BSR gi when we talk about the permanent residency gi define nama lakpakanda any kind of BSR ILPS Nagaland gi do ubo phangibra aduguma karim ta leite okay aduma karim ta leite okay moi adi anybody comes chehi mangali chehi tale chehi kuntra se koi halmansu chehi yang khai manga rom le me ke do ge adum loki dum loine do adwai tong lai base year gi maramda ai mase inland permit ki system introduce to bose yamna thagar ningai shunati akoi se mainland gi miyoi sing akoi se yamna handan yenge sing na hajer badam isana akoi sapu je them Nagaland le patanjada inland permit lo kayam wa khai de noine khoi nei ko noine ibu sumai to noine khoi ang pada wa pi kha thamoi de khoi nuai te ngasi de akoi se mu ati to state lag miyoi sing the same application do amuk akoi to gudorme anyway se sarkar ki policy ni ILPC खर तो से खर काना बखर लाई खुल ngasai base air do
khani jung ai sam haijarage 1951 da hairo akoi indigenous inhabitant akoi Assam dagi ne ipai pu ada loine lene any Indian citizens ama se 1951 da bu okay basic cut off years oribasu or maybe 72 the February the statehood pangbadi cut off year was government policy karmain tawna di kona kakre I request any Indian citizen any parts of India the Indian bona fide citizen oibe miduna Manipur the mamangi the cut off years gi mamangi the lerekpa or mudi adu matung la de tongan gre muichi the bona fide citizen of Manipur oibam thui okay ain khanjaba okay adi sai gi no dune BSR gi matang dune permanent state carrying BSR gi matang da tamo ya bidadra hai adu nati aina hajiribane adu ILP da lam kanbagi karimta leite 371A article that Nagaland madi provision am lady quite the maru with the kui lam kan machine bokon ILP si low the su ya low some Meghalaya ILP system leite lam di lo ne kallaga residential land tribal land moi business to bola I koi tourist mayam le no mata Manipur da ILP yaw khare indigenous people sing kare sing protect to gurani haiba gi wakal lon dumati mapung phana ta mami ta di haiba area last one ne Manipur ni yam waga dori se ILP system da Manipur da lakpa gi natte Manipur macha mayam Nagaland thok to bhari di jawri Mizoram na thok to bhari jaw Arunachal Pradesh jawri ngasi Manipur se ILP lai Manipur sarkar na inland permit state mari gi chief minister ke makoi pulap puna phaminaraga ILP leiba koi state mari gi di card amam koi state ki pirbadi na koi gi state ta changbad noi koi thingbi ganu noi gi state ki mi so koi gi da lakpa da koi thingoi haibne akoi consensus ama porkna to vitrabadi Manipur gi mi sing mapan chel mijo sing ne kya bu lakte Arunachal Pradesh kya lakte Nagaland so pak lakte akoi de thabak thiba thabak gi akoi oja oiba akoi professors oiba akoi di chali habni sam na ka okay okay tamo Robindro loshila koi round se maroina CLP ki site gi thambirakpa hayeng gi phangbo dori special session sidaida ILP ki kari gi guidelines ki matang se define tawbo yabagi area ma PCPU haibe area dune tasengbodi business advisory kari gi matang gi wafum laga di swai si lekko dabadi adum bare pam su lei lerangmani hayeng se masi hana na yauti haraga dum lotion gi ba yabra natraga na khitang opposition kari gi haibi ba haiba pambi de area do khangbi ragadi khanaram bu su yabra tamo Robindro kamai obi senior editor masi yam tiena wa hayam da lu yam jani ko ai hai ge hujik nei ba ILP gi issue se masi su yam maru poram ngasai gi constitution gi ko gi 126 amendment bill se sigi maru oi bu maina ILP gi su maru oi bijani constitution 126 amendment bill si schedule caste schedule tribe ko gi parliament da assembly da reservation pibadu ki matam do another 10 years hangdukpagi bill ni madu ngasai gi half of the state ratify tawra matung da president na asian bill ga e order chana durim ni ar moi matam ja hadak da jana wai tang bari hujik Kerala tawre ratify tawgi je koi net sum thengna bada Maharashtra gi tang ni pan taw duri atai state mayam tawna tum su yaw ni matam do se tawri si ba ngna taw dam ti yadi yadra ba ngasai kumar da matam du la si mama de bill ji ek or hu ya da bodam bi lei bani na adu yamna thuna nganta da hai tai ne ate te se state mayam tong na ga da Manipur ju ka tang kun ga kutha da ka kuma to kun to ya da to wa pom ju to kun na tri ba karang han ka do loi hu da nga re khoi gi winter session do hu nga re adu ga sahida si ko buni maru leidna khoi gi kौबगी मथौ तारे है कौबनी आइन हाजरी दी ILP की इशू से सु खनबा सुमी हाइबगी वाफम लाक्चरी जे अगो के नागा पॉलिटिकल इशू नागा पिस्टो की मतंग दा कोई सेशन द कौबी यागी देदना adum torga ko gi normal business kan session do torga dum to ki ba khandi khandi ge warati logi do special session ko bi odi ya ki te ba si special session ne ba ko ri se kerala ge su no ma phamaga 31 December da one day special session phamaga ratify to hu ne ba Maharashtra ki tang ni pa su one day special session ne si da mu ta ko ne ba akoi Manipur ki ko ri si su si da mu ta ko special session ne ba no mu ka ki adu masida government na koi session sidi specially sigi da ko bo po ni akoi atai khanabam thokte hai su ya ba hai bada kana na kari hai do no kai mai ngai leite ba adu ngasai gi pukhali ba issue do maram sabdu yengaga
ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕꯅꯤꯅ ꯈꯟꯅ ꯊꯣꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯤꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤ ꯌꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ heng yeng tare abni sim sam dare kanda Peter aduga tamo sonam ne aduga tawo Robindro ngasi impact news se du lakpiba aduga ngasi ge janda Manipur se mapung phan bi ke damutai losila puti kai khomnu jeri bu ge so mako amu kan thagat ngasi ge damuta de impact news je janda Manipur matang se losin jana batan ja role adu bulandam se tholiba thok to wa thok kya ge marak chu report ke damang impact news mi heng ta dun lebi